So untuk demonstration saya akan tunjuk macam mana hacker hack. Macam mana diorang boleh attack website-website, boleh attack victim-victim ni. Okay, saya boleh tunjuk. First, untuk kita boleh tunjuk contoh DOS lah. Sebelum tu saya kena turn off firewall. Untuk saya kalau nak buat benda ni kena tutup segala firewall lah, supaya kita boleh nampak sikit. Okay, dah turn off. Untuk hacking saya akan guna ni. Ini VirtualBox. VirtualBox ni virtual machine. Jadi virtual machine ni kita boleh macam tambah satu lagi komputer dalam komputer kita. So dalam network, komputer ni akan dianggap dalam network kita macam ada tambah lagi satu komputer. Walaupun komputer ni tak wujud physically, tapi digitally, dalam digital dia ada. Jadi bila dia dikira sebagai komputer lain, virtual machine ni pun akan ada IP yang lain. So untuk virtual machine ni kita akan run Kali Linux. So Kali Linux ni selalunya operating system yang attacker akan guna, ataupun cyber security expert untuk try pen testing, penetration testing diorang punya sistem. So inilah contoh interface untuk Kali Linux. Kat sini boleh nampak ada banyak tools-tools yang diorang boleh guna untuk attack, untuk try exploit sistem. Ada banyak database, ada untuk password, untuk web. First saya akan tunjuk untuk DOS. Saya kalau buka dekat Windows ni, kalau perasan dulu, saya buka CMD. IP yang dekat dalam komputer saya, cakap sini 192.168.43.94. Tapi dekat dalam Kali Linux, dia akan dapat 192.168.43.137. Dia akan dapat IP yang beza. Sebab dia anggap virtual machine ni sebagai komputer yang berbeza, bukan komputer yang sama. Jadi dekat Windows komputer ni, dekat untuk yang komputer sebenar ni, saya ada macam local website boleh guna. Ini website local lah, bukan public. Tapi yang unik ya, saya boleh tukar local website ni boleh diakses oleh siapa-siapa yang ada dalam network saya. Jadi kalau saya letak IP saya 192.168.43 kat depan website ni, dia akan keluar website sama, dan kita boleh gunakan dalam virtual machine pun boleh akses website yang sama walaupun dia local. Okay, dia boleh akses, dia boleh buka website lokal ni. Jadi bila kita boleh buka, kita boleh test, kita boleh buat DOS attack. Contoh antara tools yang kita guna untuk buat DOS attack ni, denial of service attack, Laszlo HTTP test. Ni antara tools kita boleh guna untuk attack. So kat sini kita boleh letak URL, kita boleh letak kita letak URL 192.168.43.94 PB tracking system. Okay. So kalau saya tekan enter, sekejap. Dia kena masuk admin punya ni dulu, sabar. Sudo su
Kali dia kena ada root access. Slow HTTP test. Okay. So kalau kita run tools ni, kita boleh nampak dia akan keluar interface ni dan kita akan hantar banyak paket. Selalunya ni saya letak 1000 dan kat sini boleh nampak service available equal no. Maksudnya kalau reload website dah down. Tak boleh user tak boleh access lah website tu. Ni antara attack, DOS attack. DOS attack ni dia berfungsi efektif dia untuk local website je. Selalunya macam kalau website tu run dekat dalam laptop. Sebab DOS attack ni tak kuat. Yang kuat DDoS. DOS ni satu komputer saja. DDoS ni banyak komputer attack satu sistem terus. Jadi kalau website kena DDoS ke apa, itu baru boleh downkan public website. Tapi kalau kita buat DOS attack dekat public website, website tu takkan down. Mungkin kita boleh slowkan saja tapi dia tak boleh down. Kalau kita Ctrl C, kita boleh cancel, reload balik, dah boleh. Kita boleh masuk. Itu antara contoh DOS attack lah. Kemudian kita boleh tunjuk, saya boleh tunjuk phishing attack. So phishing attack ni paling famous lah. Zaman sekarang banyak betul pasal phishing attack. Kalau buka WhatsApp ke ada je link scammer letak link phishing. So phishing attack ni macam mana? So dekat dalam ni kena connect dulu. So phishing attack ni selalu kita boleh gunakan untuk dapatkan login information. So user punya username, diorang punya password. Phishing ni kita pretend sebagai website yang betul. So kat sini kita boleh buka ke cloud. Okay, so untuk buat phishing link, kalau saya guna Zpusher. Zpusher ni boleh generate phishing link. So kita boleh pretend jadi boleh jadi Instagram, boleh jadi Google. So dekat sini contoh bash, kita run Zpusher. So bila kita run, kita boleh pilih untuk Zpusher. Tool Zpusher ni ada banyak template website kita boleh guna untuk dapatkan data mangsa kita. So contoh kalau kita pilih 2 ni, Zpusher selalu ada problem sikit kalau macam phishing yang generate link ni. Kadang-kadang kena buat banyak kali untuk dapatkan link dia. So kadang-kadang ada problem dengan network. Sementara tu kita buka lagi satu untuk send untuk email. Contoh kita akan buat untuk spear phishing. Spear phishing ni kita attack seorang saja. Kalau phishing biasa selalunya attack ramai. Kita try balik. Tapi spear phishing ni selalunya lebih kuat lah sebab kita hanya fokuskan pada satu target saja, satu target user saja. Dan kita pilih balik. Try dapatkan link phishing. So sekarang Zpusher dah generate link. So link ni bila kita tekan, kita akan dapat akses ke phishing link dah. Jadi bila contoh kalau kita tekan, okay, saya akan tutup dulu. Ni filter phishing saya. Saya stop dulu. Okay. Contoh kalau phishing bila dia dah generate phishing link ni, bila kita tekan, kita akan pergi ke sini. Nampak login page ni memang betul macam Instagram punya. Susah, memang susah nak cam.
oh memang kalau orang masuk dekat dalam link ni, diorang tengok oh betul lah Instagram, oh kena masuk lah, kena masuk username dengan password. Tapi diorang tak perasan, sebenarnya diorang takkan perasan URL tu. Tapi URL tengok, URL ni bukan Instagram punya official punya website. Tapi dia pretend saja. So kita boleh guna lagi satu tools untuk kuatkan lagi phishing ni. Satu lagi, last send email. Sebentar. So send email ni kita boleh guna untuk pretend jadi macam selalu co-worker atau jadi company. So send email ni kita boleh buat email spoofing lah. Email spoofing tu yang boleh tukar kita di hacker punya email, takkan dia akan nyorokkan hacker punya email tu dan boleh pretend jadi company. Contoh kalau saya pretend jadi Instagram, company Instagram. Bila saya run send email ni, victim tu akan dapat link tu, email tu nampak memang macam daripada Instagram. Jadi kalau kita run, contoh kat sini, ni command dia pakai tool send email. So ini email hacker dah. Contoh email hacker, ni target. Jadi kat dalam M ni, kat command ni kita boleh masukkan balik kita punya yang link kita dah generate tu. Kita boleh copy dan pastekan saja kat dalam ni. Okay. Lepas tu kita boleh, bila kita tekan enter, dia akan tulis email was sent successfully. So bila saya buka email saya, ini Google email yang hantar, akan dapat yang baru. Instagram, a verified user follow you on Instagram. Ini yang saya letak tadi. Verified user have follow you on Instagram. Bila kita tekan, kita boleh perasan yang dari luar tajuk Instagram, nama dia from ni Instagram. Kita boleh nampak apa pun link kat dalam tu. Benda yang kita kena tally ialah ni. Selalunya kalau ini saya pakai Gmail sajalah, tapi kalau untuk hacker yang memang betul nak hack, dia akan guna email service yang lain. Selalunya macam add Instagram, kalau yang official add Instagram. Tapi kalau yang hacker punya, kalau insta.gram. Oh, Instagram tu gram GRAM, tapi dia GREM contoh. Dekat dalam ni, bila user dapat link, contoh dia tak tahu sangat ke link kan, tak perasan ke apa, tekan saja dan user akan pergi ke link website phishing ni. Diorang fikir oh website betul lah kot, Instagram, kena login. Jadi dia letak nama tu, contoh letak nama dia, nama betul lah, saya letak nama saya Daniel. Dan password saya letak je lah, password apa-apa, pass 123. Pass 123. Bila tekan login, dekat hacker, kita pergi kat Zpisher, dia akan dapat. Dia terus akan dapat. Jadi ini pakai servis try Cloudflare. Dia maksudnya dia public URL, public website. So kita boleh hantar dekat siapa-siapa je dekat internet. Bila diorang masuk, diorang letak username dengan password, kita terus dapat. Tadi dapat Daniel, password 13. Itu antara pentingnya bahayanya phishing lah. Sebab phishing ni sangat susah untuk detect kalau untuk orang yang tak pakar sangat IT. Tapi untuk orang biasa, saya suggest selalu guna ni lah, uBlock Origin. uBlock Origin ni boleh block iklan, dan ada satu feature yang boleh block segala jenis untrusty website.
So dia tak semestinya website-website yang dalam ni adalah phishing website. Tapi ini antara yang hacker pernah guna atau orang pernah guna untuk generate phishing link. Jadi kat dalam ni ada berapa tu? Dekat 850 lebih potential phishing link yang kita boleh filter out. Jadi bila saya on, saya tekan balik tadi link tu, dia akan block. Jadi ni antara paling senang lah untuk halang kita daripada kena phishing. Jadi filter tu boleh terus macam bagi amaran. Oh, kita link yang kita nak pergi ni kemungkinan besar phishing. Jadi kalau kita nak masuk juga, mungkin kita memang convince ni bukan phishing, boleh proceed. Tapi kalau kita macam takut, kita close lah. Kalau proceed, dia akan pergi balik lah dekat URL tu. Kalau kita close, dia tak akan block kita daripada masuk website tu. So tu phishing. Kemudian untuk kita boleh tunjuk SQL injection lah. SQL injection pergi balik dekat Kali Linux ni. SQL injection ni pun payah sikit. Kadang-kadang ada masalah network. Kalau ada masalah network, dia akan error lah kita punya test ni. Tapi untuk SQL injection, saya akan guna website ni. Website ni dia public website. Dia semua orang boleh access. Website ni dia bukan website bukanlah real website, dia macam testing website untuk cyber security. Jadi kita boleh attack website ni untuk belajar. Basically kalau kita boleh hack website ni untuk kita faham macam mana hacker boleh attack website kita. So antara benda yang kita boleh buat dekat website ni lah SQL injection lah. Kita boleh curi database. Kalau macam dalam website ni ada macam beberapa user, kita boleh dapatkan login information tu, apa-apa information pasal user tu. Contoh dekat dalam website ni dia ada login. So kat sini adalah login dia. Dan kalau kita pergi ke sini, kita boleh run command SQL map. SQL map ni kita boleh guna untuk scan database dekat dalam satu website tu. Jadi kita boleh, bila kita scan, dia jumpa, kita boleh curi. Jadi kat sini DBS, kita akan scan dalam website test PHP ni. Kita boleh scan, tengok kita akan keluarkan berapa banyak database dekat dalam website ni. Kita boleh scan. Dia selalunya lambat sikit dia scan. Tapi bila dia scan, selalunya kalau dia jumpa, dia akan keluarkan berapa banyak database yang dia jumpa. So ini SQL injection, dia satu je cara untuk halang dia ialah coding. Kena letak secure coding, kena letak coding yang untuk halang daripada SQL injection. So sekarang bila dia dah scan, dia akan jumpa dua database. So dekat kat dalam website tu ada database Aquad dengan information schema. Yang kita nak lah Aquad ni. So kita boleh pergi dekat Aquad tu. Aquad tables. So sekarang bila kita dah jumpa database Aquad, kita boleh scan table yang ada dekat dalam database tu. So selalunya dalam database akan ada beberapa table yang akan simpan data-data user atau data-data website. So dia boleh simpan data untuk login, data untuk macam produk-produk dalam website tu. Jadi semua data-data tu akan simpan dalam website tersebut. Jadi dia akan scan untuk table. Tadi dia dah scan untuk database, sekarang dia scan untuk table. Sekarang dia akan, bila dia dah scan database tu, sekarang dia jumpa 8 table.
ada table artist, ada table art, kategori, feature, guestbook, picture, produk dengan user. Yang kita nak ialah user ni. Okay, so bila kita dah tahu ada table user, kita nak tahu pula apa yang ada dekat dalam table user tu. So, apa kita buat? Kita buat user, column, lepas tu kita dump kan, kita keluarkan semua data dekat dalam table user tu. So, untuk website ni ada satu je user. Dan bila kita run, kita akan tengok boleh tak kita dapat data-data dalam table user tu. So, scanning ni akan ambil masa lama sikit. So itu yang bahayanya sikit lah untuk SQL injection ni, sebab database kita boleh leak. Ni antara cara-cara macam mana hacker dapatkan company punya data. Sekarang tekan Y untuk buat attack. Tekan enter saja. Okay, sekarang dia akan search, akan cari. Ni dia tengah crack untuk hashing algorithm. Okay, bila kita dah scan, kita jumpa SQL map ni jumpa data dekat dalam table user tu. Dia akan jumpa, sekarang dia dah jumpa ni satu data user ni. Kita boleh, daripada data ni kita boleh nampak pass ni kita boleh anggap sebagai password. Tadi password dia test. Kita boleh tahu email dia. Kita dapat nombor phone dia. Kita dapat username ni selalu username. Dapat nama dia. Kita dapat dia punya alamat. So dari sini kita dah tahu untuk username test, password dia test. Jadi kalau kita pergi dekat website ni, kita try username test, password test, kita login, kita dapat masuk. Kita dapat masuk account tersebut. So itu yang bahayanya SQL injection lah. So SQL injection ni dia main dengan database. Sebab database ni kita kena protect, yang betul-betul protect, sebab banyak data information sensitif dalam database tu. So itu SQL injection. So apa yang saya boleh tambah lagi ialah cross-site scripting. So cross-site scripting macam tadi SQL injection, cross-site scripting pun hack, dia attack website tapi bukan kita tak curi data. Soalnya kita akan just manipulate website tersebut. Contoh kalau untuk website lokal ni, kalau saya contoh hacker dah boleh masuk website ni, dia dah dapat data information user. Lepas tu kat sini dia nampak ada kotak note. Dia buat research, dia tahu note ni dia boleh buat cross-site scripting attack. So sebelum tu saya kena turn off, kena buang coding, secure coding untuk website ni. Jadi dekat PB tracking system kat sini. So asalnya untuk secure coding bahagian sini kat bawah ni sepatutnya akan ada upload picture, notes. Saya kat sini all saya mungkin dah saya kat table, check ke table sini. Check ke table, check name. Okey, sini. So bermulanya asalnya bila kita user masukkan information yang biasa, yang normalnya. Contoh checkpoint letak ialah mana-mana, bangunan pentadbiran, session 1 ni data biasa saja, letak dan test note, submit. Dia akan keluar ke tracker table lah. Jadi dia akan keluar ke dekat sini. Ini yang normal punya.
Bila hacker tahu yang node ni bahaya, jadi kalau saya turn off, saya buang HTML special character ni antara secure coding lah. Ini boleh protect daripada cross-site scripting. Jadi kalau saya buang coding ni dan saya save, kemudian saya reload, cross-site scripting ni boleh manipulate design, boleh letak coding yang malicious. Contoh ini yang basicnya, ini yang tak bahaya sangat. Contoh saya nak letak, just nak besarkan je lah size perkataan tu. Contoh test 444. Okay, bila kita tekan submit, kat table nampak node tu besar, dia tak, size dia tak sama dengan yang lain. Tapi kenapa ni dikira teruk? Sebab user tak sepatutnya boleh tukar design website tu. Sepatutnya dia tak boleh manipulate size, design. Ni nampak biasa, mungkin setakat besar je, ini mungkin tak ada apa-apa pun kan. Jadi kalau kita buang dulu, kemudian kat sini kita tukar warna. Kita boleh tukar warna container tu, tukar ada warna merah. Contoh kita masukkan, so inilah coding. Kita basically masukkan, kita inject coding dekat dalam website ni. Jadi segala apa-apa yang kita tulis, dia akan store dalam database. Jadi bila kita letakkan background color, contoh kita nak tukar ke red, important. Bila kita submit, saya kena letak dulu. Saya letak Khalid Firdaus sesi 3, letak gambar, press submit, container dia akan tukar jadi warna merah. So ini yang simplenya, ini yang tak ada orang cakap tak ada, macam tak bahaya sangat lah kan. Tapi yang apa yang kita boleh buat jadi bahaya? Contoh yang kita boleh buat attack yang bahaya, contohnya script kita buat Windows location href sama dengan https hackscreen.com. Okay, kalau saya betul saya letak ni, kalau saya submit, letak dulu dewan clear satu, letak design ni. Kalau saya press submit dan buka balik tracker table tu, dia akan redirect website tu kepada website hacker. Jadi kalau hacker letak diorang punya website dekat script tu, contoh dia boleh macam campur lah, cross-site scripting campur phishing. Jadi contoh kalau dia tekan tracker table ni, dia akan pergi ke phishing website dia ke, ataupun macam website ni lah, system hack, user dah tak tahu lah buat apa, kena bayar 200 untuk ni. Ini just demonstration saja. Tapi macam mana dia, ini bukan komputer ni saja yang akan nampak benda tu. Semua user yang boleh ada akses dekat website ni akan, bila dia buat cross-site scripting tu,
Dan di dekat tracker table ni dia akan terus direct ke sini. Ke hacker table ni. Kalau kita pergi dekat database, contoh ni adalah data ni database website lah. Tunggu loading sikit. So dekat sini kita boleh nampak dekat tracker, kat sini dah simpan script hack tersebut. Jadi macam mana nak buang, kat sini delete dah. Kalau dekat sistem ni tak ada untuk delete tracking, kat situ dah boleh delete. Jadi bila kita refresh, pergi balik ke tracker table dah okey. Itu sajalah untuk kalau secure, kalau kita tak secure coding dan website kita yang dia attack, selalunya dia akan simpan kat database dan kita just kena buang saja. So itu cross scripting, dan saya rasa itu saja yang saya boleh present untuk hari ini. Jadi itu sajalah. Saya ucapkan terima kasih untuk mendengar, kerana mendengar sepanjang berjam-jam saya cakap kat depan, dan saya harap segala information yang saya terangkan dalam presentation ni dapat digunakan untuk segala baiknya lah. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.